ใครเลย ตัวจานหัวหน้าLalpa'nหุ่นห้อยตั้งไม้เอเซียมเปกะLalpa'nลุงดำกุมสังนิสมนีประกาศเซปเทมเบอร์นิสมปาลีจานฮีYouTube channel มังะปะเทียนทุจาเกนเทนดีหุ่นห้อยตั้งไม้เอเซียมเปกปาปะเทียนเลMPCS มณิปุร area หกตุเตจุงินkipak thu kagen masa ahi khaile tu zan hona hin thomakai gola thil tam pi gen kanum pu Pathian Thu cha gen jeng di hi zekin I thupi dinga edding Dik Jesu ti hi tu zan hona hin thupi manga Pathian Thu holim na nei le hin ti kanuma Bible chang pansan na dingin Hebrai ziak bung som pani Chang ni na hi vak sim le hinuti kanuma Pathian Thu vak sim jeng hitiu Igin nau siam pa le subukim pa Jesu lam chu en jeng hitiu Ama chu na malama kipang na chu thilin Mol phau na chu ngai ne pin Cross chu thuka Pathian lal chut pha chang lamakhin ahang kichutai Lalpa'n thu esim thaku ichan chetwa dingin malsawm pekhen la Pathian ma gunin paucham na ne hitiu Danglam ngai lo ei happy tu hingzing vana kapau doi tak van Pathian Tu zan hun ting chan pha lalpa la thu cha pung thei dinga hun pha phat pha te dam nei sel na te leipi la kiangin kipak thu ka hun ge na hi tu zan bi khilalpa zegol ta banga la chan chin pha pon thei na ding hun lem chang tang mai hi mung changing ka tia kingai to song to na le ka nei pui Lalung sen na ziak liu wa MPCS Manipur area how tu te doi sang na changin YouTube channel manga la thu cha pung dinga hun khat ei ki pek golin thiam lo ting lo tak hileng le phur takin lalpa la thu cha pung dingin ka hung ki sang na golin Amun ahun lay pui tunga la thu cha pong dinga kalay ka kamte ka hung kata hallelujah ka Pathian lamil lo pi pakin lakiangin kipak thu ko hun genai tu zanu na ina big taka la suak lay le kam ting lo le tak lo tang may mga YouTube channel mga la thu cha ngâithatu ten Lame lamuna le la o ahian naw ahi thei na dingin la thulai gil mi pil mi hin na ngai to do zolo la suk la cha mga la thu te hung pung dok dingin kalalpa doi tak Jesu minin kadona hi amen khaile tu zan huna Pathian Thu edding Dik Jesu ti thupi mga I holim na a Again masak pen dingu kadoi poi number pakan na chu Israel cha te khan ai gupta apot sana thupi san kan dikona aumlai taku alungel gentei hak san na alatuang na teu ka abik taka Israel cha te chu piha hirod maizon taka Migdor ta thupi kikala baar zephonzon taka agyang namunu Israel chate phunnoy na kha zethu khatu zanu na hin abik takin vakthil masale hinuti kanumai unaw te ho Israel chate kha Pathian inay gupta athil hi thei na chi chom te manga Farole sepay te lung khasu doi sekin Israel sa te abik taka athil hi thei na chi som
amanga pathianin apuido di kona atom na pena asuk gen theinaw chapa upapena gupta te mi inchunga thina alatu ko Israel chate apod dova limle kipak takakanan gamzona achena teu kale ahemil tawa amala moelle tuipisan alet talien kana kan thei dingwol hilo anong lama Israel ay gupta farawa sipaite kang talay kitup tak laoy tak hat tak zagukle muman law dewa siyam teo bangsa dem to ay gupta sipaite kha Israel chate thadinga anong lamun thom ahung nei tawa zelai taka Israel chate khan Mose kiang khan ai gupta nai lui geya khan ki vui na ding thana tapu ahem zetang mona thia mang thai dinga tha chimit dinga lei pui to Mose dinga chule malama bangwol pathianina athili theina sulang diam ti kha ala hepo pathianin atili theinan zegole Israel chate hongpuyan ati khachu alung thimachun ngai to song to nan nelale ahunlai takakhan zegol takachu pathianin athili theinan Israel chate tuipi sana ei puigal kai takilachu faro se paite ko tathimang ta yang ding chu bangol to banga za cha dum tadem apathianu na puidoka jetak tuipi sana thagam dinga ya puido itin pathian gen senten wa ko tai bet kum lo dinga te cho mau se lung thim hinge ina Israel chate kenga chunle Mosen tunihin pathianin banggola hugdam nana ahung sep dinga hen alanga phot mayuntin Israel chate kenga chun agena ye cho Pathian Thu Mose kenga hung tungta Israel chate cho Pharaoh se paite chun avak galmu tawa vagmat phaka thaze dinga longthima decision lale hitana Pathian tilite nan Israel chate alapoya suna sumle zana meya alapoy se golakan Pharaoh se paite to Israel se paite ki kalachun daidan na banglo pi tang mai suna sumle zana mechu Pathianin ahum koita Pharaoh sepaite adinga chun thempia zenga Israel chate adinga chun vaglo pi tang maya hung ki kap dokta je chun Mosen Pathiano hi Pathianin Mose lakut khawak zak te mina te tui pe chung lam ngan Mose na kudawak zak phata chun solama kipat hui ha tang mai kaungata Zetoi pi sancho hung zepa hung mota alelam in zetoi pi cho hung ki zel tamaya zepa ta no Israel te chu Israel cha te Pathian nam tel te chu lei hulin zetoi pi sancho vakan ta va zetoi pi sancho vagal kai phat pato chon ai gopta sepai hang sam tak letam tak te chule je tui pisan lai long lai tak chutungin Pathianin Mose keng ala khut kha vak zakin maitan ate Pathian Thu golachun Mose na khuda vak zakai le tui pi kha ahung ki zep to mat kita Pharaoh sepai te chu pakhat chale damakile dok kidom tapoi Pathianin Mose kenga gen gola tunin entiamun Pharaoh sepayay gupta sepayang santak te pakalle lamukid dingunong siyam tapuang katin pakalle damakile dok kita talaw di nga iti Pathian Thu kenga tungka ahunggoy tungta Zetson Pathianin Israel chate hugdam na magtagmay at sungwatun sa kay Israel chate chukipag talon
thupi sangalang khalamachon meriami ten khuang abeng tava mausete aronate ho khan khuang neute tumging te ho mangin Pathian apaka Pathian choi hoyu Israel cha te cho alam ta dup dum mayoi hallelujah Pathian lopi na changhella unau te ho tu zanuna Israel cha te chunga Pathian ina lopi je huk dam na asep Israel cha te na muta kule Pathian ya choyoi se ku eve mo Pathian apak se ku mo Pathian Thu chu nei gena Pathian Thu chu nei kong mu tu la ya ging tu te labang ti ta Pathian in thil lo pi tak tak te ko chom te chunga in sunga mani mi mal chunga asuk la tak la le mo hallelujah Pathian lo pi na chang ta in ti thei hi akitam ponge hallelujah amen tia lam thei te chumo min bang ma la sak lo deu teu begin sung zeng ale mo hallelujah amen te Pathian choi hoi thei te kha aning kom lama ko ma het phak lo na mun ki chute ki hi deu sek unau te ho ki ngai toi ti wi Israel cha te moi dem seku ape pe ta Pathian ti li thei na mu ta kula khuang neu te tumging te mga Pathian choi oi seku ila mga te tu la ya ging tu te Pathian choi oi thei ta lo ki ngai toi tiu tu thung thakuna edding dik Jesu Christan hugdam nana asem na point pakhat kavagen benom auma chanchin pha zon sek bongli na lamakhan Zodia gama chanchin phana te sema baptisma te lethil dang dang tam takanung zui te sanga lal Jesu na bol zoi ti mina hung gen gen phatu khan lal Jesu chu no masatapu aman baptisma petalovina nung zui te baptisma chansaka Zodia gama ki pata Galile gamlam zona chanchin phagen ding lal Jesu apo takhan mo saikhar zetak chu Zakopin achapa zose munapieng na kiang kha ahi zeta ka khan Zakop te ko kha samare mitele ko tabangin lelanek sekha alahi to ka zelaya chun zuda mitele samare mite hin ki polna nei pu santoile dum toile luang khom pui ti imui adikahi Zudai gama kipat Galile gamlam zona rong bol ding alal Jesu lenung zuite chielaya ka hukdam nana sep dan ka lal Yesu Krista mak tak mai chuen tiemu nau te ho samare khote khothen anob lo je kun dai pam lama pel ding en gamla tak kinava vel tava sunan nek ding phat vel khan lal Jesu cha gila kialta nek ding cho nanung zuite khua che kalin samari mi numei pakhat tui khai ding ahunga zenu khan lal Jesu Krista Zakopin achapa zose mun apieng na kianga sukkar mun ala Jesu chu avatu khata lal Jesu numei nu kianga chun o numei donding tu yai vak pete atile samari numei nu khan How to pa nang chulamo Zoda mi lahin kaila samari mi kahin nang leken ki polna bangine ka kianga donding tuila dota hitam avakti lal Jesu nume lati chulati dikhimo Zoda mi tele samari mi te cho ki pol pui hilalela kianga don pa himo ama chu hele chun nangin kianga tui donin latina ma ki patahung pot chu tui hingin tin zetak takale tui khai la hung ki tak lo na dinga tui hingaman pethei ve avakti patakan no mei nu chun hepu ente Zakopin achapa Joseph mona piang na kiang Zakop tui khok he ka don se ku khen kadang achak zelin kaung kai sel second
tôi hình vang hipoi je ka chun kadangak cha ki sekin ka hung khai ki sekin tôi hình lâu hibona na thuk siat to tôi hình khai na ding chu tôi bel na ngin la nei pun je gol to ba tôi hình chu la nei hi le ken le ka do ye petal le pu avak ti ta jesu no me nu ki na chun e no me chu ti hi le je tôi hình chu ka pe nangin laneya ladang cha kilo na dinga ladon dinga hile chiel lang la kholama lain lama la posale va ko pia ko o la hung tun ta college tu hin chu piang ka atita nu me nu chu hepu posal la kanei pun bangtin ka posal ka va ko thei dim tu hin chu le la nei pu hem lal Jesu numei lagen chu lagen dik ten hi posal pangalan ei ta khen tola posal kholela posal tak hi pui unaw te ola Jesu Kristan tu thong thakunau hugdam nana sepdani mo atek ti siama unaw te o tulai rongbol tu ten hugdam nana sem tu ten lali so Krista et tondinga et ding dik Jesu Krista ien nava rongi bol nava yin lal Jesu Krista rong bol dani ien navim sentui le dum tui ki pol thelo zuda mi le samari mi te ki pol thelo kha lali so Krista chun atek ti sa huk dam nana asem na hin ngai to timu nu me nu chu to je bol chu ki ho jing lai nek ding cho kho nung zui che te kong tung ta nu me to kyo chu makasa va je pha ta chu na nung zui ten bang mala gen po va nu me nu chun le mo tui bel khanu sia kholama apostle ko ding ang sol posal nei lo nu ka ta ya samari gama o samari ko mi te ki nga chun ngai tiamu zakopina chapa zose muna piang na kinga tui khai dinga kachia a thilum dan zo se keima testimony ni khalle ki mukhalo kachan chen ka condition zo se le e hil chen jeng te zia paso ka holim limule hepula thugen zo se angai na ke hepui mesia cho ahung tak koleman kaboy na zo se gen chen pekta na katia le kei mesia ka yati chu hung en tiamo hingutem te samari no menu chun mo samari mi te ke nga chan chen pa va gen na chun jenu hile no me posal pangane ta tua aposal hile posal tak hilo zon ta thanoi pi posal ki cheng gola om pi se ako atuite a invente chuna condition chen ta ka hiena genuin le bangena tam ama gending to ki tok pona mai jene tulai ging tute ngai to temu bangma hello mol deu changkang lo devin Pathian Thu again la lei tak sang sek pova title degree to pi tak tang nei le hausa ten Pathian Thu again la lei pom deu sekutio unaw te o ngai to temu lali so Krista ulai ale je gol cho chula tulai contact jeng ale ngai to temu akiban lo na bang maum pui no mei no chu kho ki pata Pathian Thu avagen ka samari mi te chu acheva za copy na naw zose muna piang na sukhar kiang chu avatung tawa ngai to temu chomlam lam ai vagen lali so Kristan no menu kiang alagen khoi tang munale zeta ka isar samari mi ten zetak sakar tang dong vela Pathian na biula tisek Juda mi te chun Jerusalem temple la tisek khoi tang munale min Pathian biak theina ding ama Pathian tagawa chen takle khoi tang munale Pathian biak theina ding ong tong dingai samari no menu kianga ti cho dik ka hung tung ta samari mi te chun Jesu Krista chu samari gama neni chambang dingin atho thasung mayu sentui la dum tui long khom lo
Juda mi le Samari mi te ki Paul thei lo itiu khazan nia va chama ronga va bol unau te ho Mose khavak nung thil ki ditiu Israel cha te ai gupta gama puido dinga ai gupta thiam na kum som nia zila thagau gama media thale gam ke wa thagau training a kum som ni Israel cha te puido na dinga kum som ni ai gupta gama puido a ronga bol kha kum som ni kum zale kum som ni dam kan zegwala chon huk dam na na sem ngai to te mu nau te o Jesu Christa Pathian chapa tu tung tak konte ka chun le zegwala chon Lalpa'n Jesu Christa et ding dik et pau chun khen dan nei talo dai dan na bang zo Jesu chima huk dam na na sem doi chom bi ka nei talo Ze ka chununau te ho tu zanuna ze YouTube channel mga Pathian Thu ngâithatu te zosian et ding dik Jesu Christa ze gola chu ena arong bol na sun zom le hinuti ka nu mai ze gol ma chun point number panina kavagen op kitchu lota zi khan nung la mel loading a ze ka khan chi khon chi tang asu ka hi ti chu akimu ka hi ging tu te o in tu la yale edding dik edding hebraise bong som pani chang ni na ginna siam pa le subukim pa Jesu Christa la mendinga HL a doi la ya loading te ena Iboy sekje ko hin ging tu lam vaya kitama ging tu puksia kitama igam inam apuk tahi unaw te o tu zanu lain kingai to itiu chan chen phajiak lama khanen tiamu lali so Christa jen khalle je golina gena lang kon tu ta nung lamen chu kagama mi ipoyati Pathian rong bol tu te o jing hile ki ngai to itiu I rong bol na sanga thil dang boy pi zok chu a rong bol na lo ting ngai lawa iti I je ka chun lali so Christa et ding dikinei en lova nung lam thilum te thila nung lam thil te thila veile changa khoilam lamem da chu khoi takem khata apu nge dingai unaw te ho Pathian Thu hi inun ding dan I khan ding dan kitchen taka e hila ngai to te mu Pathian fantil ko pani Sodom le Gomora khobollo tak mai le khotenom tak mai so sedinga Pathian ina sola khan lota khan Sodom khopi sunga Kolaya ala kichul lain Pathian vantil ko te chuala tuakta hepo khoilam zon dilavem hunglu tiamu kaina hungtung tiamu tin anga bok khopin Pathian mi te choina tungding inala chil tangot ngota hebraise lama bungsom pakhat na lama khalle imu ngai to tiamu kole malsin bol pha ina tun sak chu a hello kalavan til ko tel tun sak sakti ka zeta ka lota hin lengan a hello van til ko tun sak dinga chun ko hi hello ka tun sak van til ko wala tun sak ka amale in sungmi te hukdam na dinga lampi akisia mai Pathian van til ko te chun kholaya hi giang maying ka ati lota chuna nuam poi na poi lota ne ka don ding thoi panglo vai thum te siam pi ka anek sa ka don sak zo kho hung thima Sodom khopi bi te chu tek si khang thak ti talo lota kianga chun lota tuni laina malzin tung te kha khoi lama om ta vem ei hung pedok te nu me posal hinan vak poling kau o Sodom khopi sian na chu je gol choi talotan unaw te ho je gola kain sunga malzin te chunga in sol gil lolian tak bol kivin kachano pani posalina pol khang nai lo pani omin jete chulan nop nopun pol mayunati
kanuam po lai namal zintung te kay pin lotahi zeta kopi na hung chenga zegolahin mo ichungun fayom dinga kisak lotahi thadite no maniti wa ma zeng leti avag bofa lota chuman kaman lovin Pathian valtin kau te chun lota chulengan in sunga kailun manu koda kikam khumu kodka khong dingin Sodom mi te o chun akimai vel tava Pathian vantil kau te chun Sodom mi pi te mi cha suklam fai piekta asuk tom piekta kodhong thei lovin so nop sang na te bol na po bol thei lovin zan khu na kimai tawa khowang masangin vantil kau te chun zopakianga o lachanu posal dinga Sodom le Gomora kopi sunga posal hual sate la ne om la le chen la vagenin la vakodokin pathianin zia kopi Jesus edingai lota chule thungai thei takina pota chanu panite posal ding hual sate cha vagena lota thugen chu nui zat tot bol na mai gul in ngai na ngai sak tapu wa lota te in kon ki hok dam ding a chon vantil ko panite chona nova lota te in kon chu zegola chon chobla chelena kai do pi tai do pi pa wa vantil ko te chun tang sang takatai dingin vantil ko ten thu piek lain mani doi tel na hi unaw te hotu zana ingai to kom diwa kadai pathianin tang sang lama taya Sodom le Gomora ki susiam bukit talo dinga tang sang taka lota te yen kon tai dinga thu piek lain lota le azite chun Pathian vantil ko te kenga chuna hipoi zetaka naicha zoal munason katayoi phalsa ka o athum tawa zegola chun Pathian vantil ko te le phalpe golun zoal mun chawak tung phat phato chun mele katin Sodom le Gomora kisok set hom te cho hungum ta lota nunga azi khan nung la men lo dinga thupi himale Sodom le Gomora ki suk siet chu alungul se ka chana mon of se ka chana vakena chitang chikhon cho sok tai ti imu hi unau te ho ze choi ve thil poi chu ging tu te el loading khoi loading ti hi ti khoi tak kholemo Pathian poya ki khoi sika tula ya lemo rong bol na chi chom Pathian in ei pi e rong bol na te ho hi mo Pathian poi khoi seng naw ya tam sek ta loi rong bol tu te laka rong bol tu lo te lak zeng hin le tamai unaw te rong bol tu lang sal te chui gen se ka lang sal lo te lak zeng le o Pathian poi khoi naw ya tam ta loi tu lai tak zeng hin le wang nung til le nu wangai to le nu te ka doi chui Bible chang sim thang naw I point Ivag tekin naw Sodom le Gomora zeng khale numei posalina sex lam to kisaya athan waidan teuka Pathianin adoi lo ze kamele kata susei mo atikai Manipur state sungjing ale chura chanpula sevel maile ivangai to ele mo unaw te ho zamo thugen te kok satalo ataka practical asuna zanum chom talowa khoi tak takema sex manga nungak tangwal minumi pawi rele kok satalova zegolahin koi matuhimo Pathian lungnan na poini koi naw chikatahi unaw te o Sodom le Gomora mi te khan mo Pathianin ichungo phuba yung lalo dingile petition sa pintino lalpa zeging tu kiti te la kakulle mo phuba lalapova kay mau Sodom le Gomora te sol na legilo na mele katale sumanga ati may dinguile agin cha tumahi unaw te ho Sodom le Gomora te sanga ipadzong na point pakhat zeng chale kamupui ze ka chuni sol naw himo nume posalina a
Gilaw bolo gola kingai ken khatte chu zole nala te sumle payate negle don zule sate Pathian doi lo dana hin khomang tam tagi kamahin umtai unaw te ho tu zanu na hin kingai to hitiu Lalpa'n nang lekaya dinga isol igilaw na vakipata ilam len na dingwo hun pa ipigi unaw te ho kipumpel sakpo itiu Pathian na ngay isol na wigilaw na te punga lalpalam nga thakit itiu Dik Jesu Krista yanin asebak sem dingin to zanu na in kingay to hitiu Ti chu point number panina kagen no pai pathum na dinga unaw te ho kagen no kitsu dik ethi kipang na ahi Dik Jesu Krista ethi kipang na ahi laliso Krista ke na kalungay ken Lal Jesu Krista ke na zechun kamang ken kana ken kachan ken ti kuma ki umlawahi Dik Jesu Krista en tu te chu alimina kipak hi neglaw don lo ziakale ko malungay beidon pakhat chale ki umpui ze kachun til ko pol hin ze golay na vagena Til ko pola hindan vagnung tille hinu Krista ahian na lo pisyakin bangki mi chanan kangaita bangki malungoy zel kachingtay ati tamayahi suam kula umlay zing aleko chomte kipang na dingin tucha hoy tagtagte azeka fuya dik Lal Jesu Krista ziakin hoy tangmuna umlale mite ading akipang na tilko pola chun anun ahin kuwa mga hi unaw te ho adik khop may Timothy thot khat na bung khat chang gung na lamakhan imu zebolain Timothy thot khat na bung guk chang gung na chun again lungoy na to kithua Pathian ngai sang na hilong na thupi takwa nga hi mai ngai to timu Zekovel hin ging tu tam nge himale ging tu dik tak hi atom nge unaw te ho Kau te chu tam takahiwa tel te chu tom chahi Krista hausang na ki kopia Krista ena lim takaum ding hi mi tam taka ki kova male tam takin hindan je gol cha nei thei poi to zanu na enu na te honang le kei lalpan je gol chu Jesu Krista ena Jesu Krista hausang na ki kopia lim takaum ding ai do ye hi Zegol ta kachulim ta kaum thei na dinga chun mo to zanu na in bangahem ihi ding wo poi mo chu ta thong lui hun la ya zopahin ko khawang nong thil kin le hinu nikathua gancha te aswang no aswak pa te chanua chapa te Abezong zung ziengo mi pakalek lekha zopa kiangina humtunga hepo la suak pate la chanula chapate la kakei mai himo kasuak cha adang cho zegwalein thina le manna te khosak thi ko te le bang hemten thina le mannan adim tau ti khazopa kianga khan Simle mal sagle thanga aneyanga te abei thu te hialayakan letak sachunga keng to kipatalu sang tianganan nan zinglam chaparu safalin vaya homla isinga kan lezo pachun o kanu sunga kapian do khalle saguk ke wa kapianga kakile kila mahilengan kanay kangate pakhatsale kapui do de ompoi sagok ke bachikin mong di kachula ha
Hallelujah, Pathian in ipik te o zosiate Pathian in adoya. Akila kita ita chunga amen. Hallelujah, te Pathian at soyo ita. Unaw te ho them tu jinglam chaparu si falkan. Zopa kamakipata Pathian gensian na ochenga ka. Akha kido pala thil tu cho azong zotai. Kagolel tay tiaki azamang kitai. Unaw te ho siagwa laging tu te chumo. Zinglam chaparu sufalini puk thei na dinga Pathian igen siat thei na dinga. Khoilam ahema mo. Them na te ituak seka. Ken khate chu ankam khan mai jeng ale Pathian chu ilagen seka. Thing pino khan mai jeng ale Pathian chu ilagen seka. O unaw te o ilal lukuk dingu chumo sum bangza de maten. Chutia chun alakhong akitamsek unaw te ho kingay toy tiutu sanu na yin. Ziak hovela yak san nalagen te na banggol tung lale Pathian mina eton ding Jesu Krista en tu te chun mo atuang mol so seku et ding Jesu Krista en lava khovel tuk vela daka khovel lo pinale khovel oinale khovel hauna te til tu te ading chun unaw te ho. Khuting lawa sumlag tele khok salo zo the sumlag tele ahila wa hila diklo taka bihek tele khok salo ba zegwala cho ging tu tam tagya ki kingai toy ti unaw te ho tu zanu nain Pathian Thu hing I holim na vahin et ding Dik Jesu Krista ente chun je khovel tuk vela hidang lova Jesu Krista ena Lal Jesu Krista ena kipak taka Lal Jesu Krista dinga hinna alan seko ahi til ko pola khan zegwali na gena tulaya Krista zeka haksat gen thei kalathok suanga se bangzat vehem disak si thate kimulo na tuipi chunga bangzat vehem thilauma kaladinga suang kula bangzat vehem te katanga leng lelal te anga bangzat zat vehem te kalading mo gen thei haksanna kalathok te ho o tunung tak khole kathil chanding te to kawak te kak tak khole haksat gen thei na katok te bang ma kasapui Jerusalema lulne chun suang kula khomintin suang asepintin uthatina thagavina phalpoyati la yole khulle keng kan bep ka huampoi martalle ka huamahi Krista zalati eding Dik Jesu Krista en tu te chun mo rongbol na thi le minatel unaw te o ithil tel utotil ko pola thil tel eding Dik Jesu Krista en tu te thil tel hi bangtin langa yu em tu zan hunain kingai toy tiu abik takin tu zana YouTube channel Pathian Thu ngai tu ten sol chak te na se bung sagi na lama Pathian sol chak te Stephen jen khaleu naw te ho thothong lui hun la ya ki patamo se chan chen lelal Jesu Krista zol nei te na lagena ahung thok ding a pian a thi ding te a rong bol ding dan tele a thi nunga Pathian thagawa hung kilaka dongle changa thi thokin na thu te gen zeka Stephen le songa sete atoka a thi ding konting a soi satu te kha bang gola Stephen khat a enem achungun thu agenem Stephen a hin koyat tonta kasanga cho songa septu telen po asena usong chang khalen pu Stephen chun chunglam ena Pathian chapalal Jesu Krista ding chowang mu unaw te ho athi ding lelau tapu hethiam lova songa septu te Lalpa'n
athil bolu hi lo ziak wa hi ngai dam olal pa ngai dam na dot piang na nun khawunau te ho tu zanu na in ging tu te a ding ay ton tang na lom lome pastor nian kho paula phok tun lalpa happy poni siltam a happy poni ni tom nam je happy na pon beblo ngal lalpa mitung umpui amen hallelujah tu zanu na in lalpa happy pon cha thagau thiang thoi unau te ho je thagau thiang thowa ki toma eding dik Jesu Christa en tu te chun mo mel mate ading ale thuka o happy ten malsawm na don thei na dinga happy tu te na thoka ngai hallelujah tu zanu na in laliso Christa nei happy ziaka happy tu Jesu Christa na thok gola eding dik Jesu Christa en tu te chun je khovela happy tu te wa dinga ei rong bol tu happy tu te in e thok ding ya tam unau te ho bang sa ve thok tam eding dik Jesu Christa ka edje ka bang sa ve Christa mi nei thok tam ti hi tu zanu na in ki ngai to le hinuti kanu ma hi atom na pe na ka gen nop chu unau te ho eding dik ethi mi hing hin na chun haksan na zo se suk fel na ai ka haksan na le ka beidon na le ka pogik te cheng suk fel na hi Jesu Christa ke ding dik ke tak kholemo je khofela hi le chang le ka cha te neu cha khan khoding ka gel ka ji khan khoding ka gel la keima mi mal hi sel na te ka ba gel se ka lungkham lo na ding ai ka lungkham ni te hya tamai unau te ho ke in kon neu cha mai le se kwala chu kalung kham ka beidon na di tam tak om se in sung cha te nau te tu te kol ding tam tak nei tu te wang chu o ka ngai to tak le a chang le lung khami beidon na ding hi chu atam ka he thia mai himale tu zanu nei nu nau te ho zetak Bible chang ivak gen now ivak sim now ki patate khan vangai to kile hinu eding dik Jesu Christa en tu te chun mihin na lama ipogi gi haksan na ibeidon na zo se teule suk jang khai pe ge suk fel pe ka hi ti hi hele hinu ku machan Jesu Christa en nuam lo hi ki dingin ka ging chalawai je ka chun eden sol na liam ta te damlai pok gi kinadel den te lungaya kap te kiang hin kipang na le kumtuang hin na atun seka Bethlehem bong in tom taka hung pianga eya dinga suggen theina thuak tu cross le ka khet dena oma thina zoba thokit kha iet chun ipok gig zo seu ei suk kian piak thei a hi ti tu zanu nei unau te ho hei ti vin zil hi ti kanu mai je ka chun imeli pomte ithei na tele ki bangpu insung tinai haksan na tele ki bangpui bangol haksan na bangol pogi kilale eding dik Jesu Christa en tu te chun ipogi le haksat iboy na te cheng ei lip kian pek te hi ti tu zanu na in unau te ho hele hinuti hi kanu mai nangu sem gim le pogik po zosiate ho kakianga hungul la keima na la chol dam saking ka kangong kol apo kanuama azanga atiai je ka chununau te ho laliso Kristan amangong kol podinga ei chela mani pogik mani ngong kol gik takte hilipa laliso Krista ngong kol zang takapu chol dam dinga laliso Kristan ei doina hinunau te ho tu sanu nain athak taka eding dik Jesu Krista iginnaw siyam pale subukim palam hi enitiu chote chon ipogik te
ilungay na te in sungku ka ahila vahile dekle don thua sille chen in chen lo chen thua te thagaw lamin khua i boy na teu ho zo silengan ei don zang khai thei lali so Kristan kangong kol hungpu vinay ti ahi zeze ka chuntu zanu na hin unaw te ho et ding dik ti thupi mga pointom cha cha te i holim now hi YouTube channel mga Pathian Thu cha ngâithatu ten Zekovel damlai lam suk lam tau zot dan thiam nale Jesu Christai ginnaw siam pala subukim palam ena zangkhai taka Zekoveli chen now fam kim lo nagam hibukim taka Jesu Christa hungkin na dingni limle kipak taka happy ponte sila nga kahin koi mat thei na wahi thei na dingin Lalpa'n na thumol taka igen to tew ichang che tua dingin malsawm pik ta hen la amen.